Wow, mantul. Wow, apa itu? Oh no! Itu harimau, guys. Waduh, serem banget kan harimau. Harimaunya mengaum-mengaum, guys. Waduh, serem banget ini. Waduh, kalau gitu kabur aja, guys. Kabur. Kabur, tolong. Betul. Happy, tolong aku. Ya Allah, Gusti. Ya Allah, tolong aku. Ya ampun, aku dikejar-kejar harimau. Harimau. Aduh, tolong. Happy, ya Allah, Gusti. Happy. Terus dapat istirahat. Lari lagi. Kabur. Itu ada pohon, guys. Kalau begitu aku mau ngumpet di balik pohon, guys. Nah, itu ngumpet. Ngumpet. Wah, sudah aman sepertinya, guys. Wah, tapi kok harimaunya mendekat.